Vlog! Unsyon, pudno, di ko na. Di mo lang mo. Nabayagan nga adda relasyon daleni kan Tirso. Ay, sana nasaya ti kasta nga aramid mo, pasita. Ag-chismis ka manan. Maditi kasta. Nang runa pa, tas iasawa day ta is istorya. Wala, adakan ka no di ka mamati. Nakita ko ngamin daleni kan Tirso. Aging inagak day kay dalan. Di ko na ada siguro ako jak nakita. Gamay na, naglamang ako ngamin ka. Anya? Iso nga, ay, awan tayo dya aleni. Rog-rogitan na titok-tok nila kay na. Ay, sumardong kan. Sige, tayo nakitaan dagiti sinampay ko ijidak ka ba to. Barang na magaandan. Ditakan. Daging sisingpet aso. Tadi na kano kaya't adenggan kibagbaga. Oho, if I know, adamot kasing sinarak na ijay ilay. Oho, agtal naman day taso. Ay, jakla kaya ti makis istorya iti dayjay apasita. Sa bahal iti bagbagana. Ti biag ti kaaruba na ti bagbagana. Kasta la ti biag. Kasta ti tao. Noon niya ti makita na, istoryain na, saritain na. Nga maditi kasta. Kasta la ti biag nga rod, bakit? Di mo maikat na kita iti tao. Ngam na siya, saan nakakasta, taada panunot ko. Diyak kaya ti mangsarsarita iti kaarubak. No kumatakas ken ka amin a tao, ay di nagmayaten ngay. Ngam saan mo't nga ron? Taada dagiti mannanao. At ibiyagla ti kaaruba da, ti sarsaritaan da. At di damot nga ron kita, ti bagbagi da. No awan pa kapilawan da. Ay, iso akay kayat kun ti agmay-may salatan. Lakay. Diyak kayat ti makika kaaruba dita. Diyak kayat ti agbasol. Nang runaket pasig at chismosa dagiti babae dito'y ayan tayaw. Ay, wala. Kastalatan ti aramidin bakay. Tapno saan ka ama ipada kadagiti babae dita at chismosa. Wanda kayo! Ay, nakita ka! Naginagat danto pa yado ha! Ay, saus! Ay, katno garang ganjang ngamin dayjay nga idna, pasita! Ha? Idna? Lalaki na ni Gabi? Wun ko nakto mga main! Ops! Ay, saus! Nagdakil ako to, Inga! Ay, saus! Ay! Ipiskit man Ay, awanan, Inga! Adagayang kutong! Ay, gagamay at isaan nga digdigaw! Mayat man ti panaglilinagan nyo dito'y paraangan da pasita. Aglilinya kayo. Saka ito, agkikinutaw. Ay, natatamarteng kastala tibiyag ka. Awan maaramidan, may. Isang agkikinuto ka, may. Anyang awan maramidan yaw. Di kay lakat mapanagdalos ijay babalayaw. No, in kayo kat kumaagmola iti aba no isaw. Taiso upaya sidan yung tao. Di kay kat agkikinuto dita, nag-istorya. Ay, ilakay martime. Oh my God, dito'y sangaw. Taikutuan ka, ha? Si kapay langang sa... Ay, sanay! Inak man langang! Hawi! Lakay martime! Sa anak nga ang sa kanya! 3 times a day ak nga ang suksok at iti-short pan kaw! Tapno ang mam! Ha? Wisit ka! Ay, naimbag ka na sabat ka dito'y dalan, agapitaw. Oh, apay ka di, Tata Martin. Ibagak da ito'y kan ka. Tanangag ko pagsasaritaan dani bakit mau. Anya? Uy, nagapitaw. Ani kano bakit mau, kat lalaki na ni Gabi. Pudno ka di, Tita? Kasta tinangag ko. Ngamnay, pun kamanaimbag, tamangan mo't no sana pudnaw. Ni bakit ko? Lalaki na ni Gabi! Anya oras kasi mang patitay? Alas 5. Tadi magas kami pa ijay talipapa. Asino ti kadwam? Natural, ni Bingbing nga anak ta.
Sinukon ko, ijay pagadalan da. Kat di magas kami ijay talipapa. Tagim matang kami ititina pa. Asida. Tinapatarupa. Anay ko! Apa yan ngay? Lalakim ni Gabi! Lalakim! Ay, apo! Ay, unay ka matanagapito! Apa yung kastamot tan, di bagbaga! Hoy! Ibagaman ti pudno kanya. Tamangan no isa ko kasaka ibitin iti sa nga tikayo. Anya? Ay, saan alakay? Awan mat aramig gwadakas! Aklo na mo no saan? Ha? Pudno ka di? Wan no saan? Nita saan na sumumbat? Sige, bilangan ka iti lima, ha? May isa! Dua! Talo! Upat! Lima! Ay, anay ko! Ay, nanaplengan tilapayag ko! Ay, salbag ka, agapito! Di ka kabila! Apay! Nakita malalakit ni Gabi, ha? Nakita? Ay, Ka nagrason! Manangimon kamat ngamen! Iso ano anyala ditang tipatpatya! Manipo dita, saan ka narumumar dito balay, ha? Mawatam! Anya! Nunas ka na kuyugon ka iti sa di naman napapanam! Kuyugon ka! Anya! Agapito, inaksukunan ni Bingbeng. Madamdamalaang dismisan Sumuro ta, tabantayan ka. Saan? Sumuro ta, kudak lang arudin! Agawid kami nga ron adagos. Ay, una yung tigas ng aramid mo. Nga po itikin naman ng imon mo. Sursurutan naklatan iti sa di naman apapanak. Ngagpapan ijay banyo. Wano iti CR. Anya nga iti amok. Ang mga no damit ni Gabi ijay banyo kan si Ara mangururay kan ka. Anya! Wan, kasta ti damag kaw. Amin apapapanan ni Edna. Sursurutan nila kay na. Ultimo iti banyo. Ay, una yung tigas na. Akasmat la nakapimpintasan ni bakit na. Tasur-surutan na iti sa di naman napagturungan ni bakit na. Akas lama po ka. Kasano, aglalalaki ngamin ni Edna. Talaga ka din ni Gabi ti lalaki na. Ay, so swollen pudno. Iso mo't lagaya mabambantayan ni Agapito ha. Tada ngamin lalaki na. Nay, adda kayo manan dito'y nga agkikinutaw. Apay ayala kay Marteng. Anya ti pakasikuram. Kat saan mo mat aparaangan da ito'y taparaangan mi mag. Ala, lumabas ka lata ka di. Imbis nga agkikinuto kayaw, ing kayo mat agmulay ti aba. Tay sopay a pangalaan nyo iti sidain nyaw. Kastalatan ti kanayon mo nga ibagbaga basta lumabas ka, Tata Martin. May mayatan ngayon kay agmulay ti aba. Ngam ti agchichismes kayo ditoy. Apay, nangagmaw ti bagbaga may? Un may nagpigsa ti panagdengag ko pasita. Uray panagsangit ti koton kat manggagaw. Ha? Agpaysa? Wen! Kat nangag ko, timbagayo ani Edna, kat lalaki na ni Gabi. Ay na, punno gayam anagpig sa ti panagdengag mo, Tata Martin. Ngamnay, dahito iti bagak ka na kayo ha. Di kay agsasaw iti sana pudnaw. Taamangan no may darom kayaw. Anya may darum asasawom mo, Tata Martin? Di kay agsasaw iti inuulbod. Taamangan no madaksan kayaw. Oy Gabi, mabit man lang. Oh, pare Agapito. Anya ti bagam? Dahito iti sungbat ko. Nay ko. Ni, di kagkasta ha? Agtapis ka matan. Anya ti basol ko? Agagawon ti asawa. Ha? Neta, kas lamang lukloko ti Jaski. Ay, pakawan ng mapo, tadinam mo ti bagbagana. Ay, excuse me pare. Jak pagtatakkunan ni bagat mo. Kukwam lang. Sige, ditakan. Katinton maminsan. Pankampay ti kinapod no. Sakbay nga tapis ka. Wan! Anay ko. Tinapis na kumatan. Aw, apay, saan ka nga trabaho ita? Tadi ka mat na naggaraw? Amang ano agungat jabusyo iti grocerya pagpapaayam. Sana ka sumrek? Anya, tapay mat. Ay unay kan. Dahil talang arudan ti pang namnamaan ta.
Agabsent ka pa'y laang. Jak nga ron may ulo tiyag trabaho, tanaburibor ti ulok, kapag lalaki ka. Anya! Ay, apo, agapitaw. Awan lalaki. Ay, unay kan aya. Ipanaknak mo dayta. Aging nga jak mapanaknakan niya awan lalaki, sana kag trabaho. Anya! Tata Martin, mabalin ka di ngay bagam kanya, no asino tinakangagam nga da lalaki. Ni Pasita, kendagiti kakadwana nga kikinuto. Ni Pasita, adi na amot agdigos. Che! Ha! Isugayam tinangdadawli tinagan ko Nanggagkaw kadakwada, ken kadagiti kakadwana nga kikinuto. Asika, ket lalakin ni Gabi. Ay, por Diyos! Saan apod no dayta? Saan apod no? Ay, napasita! Adda kutom, nagado! Ay katilig ismulatan adita ulo. Ay, dayta kat gamit tadi kang sampo no agdigos ka, pasita. Iso nga adda kutom. Oh, ay, uy, amuyo. Niid na, nakitak iti na minsan. Kay, Ay na. Agin inarakop damat kin ni Gabi. Adi no? Ijay waiting shed Rabi iidin ka. Ay nagin inagakdakit din adwa. Ay, sigurado ka! Ay, damdagabi kan idna nga agin inarakop kan agin inagak. Talaga man, nakita ti dua bukol ti mata. Oh, talaga? Nakitam ida? Kat, ang mga no nagdiretso na pa iti hotel. Talaga nakita. Iso, ha? Edna? Ay, awan yung bagbaga kakasta. Innakaon. Uray siya, kawan di bagbagak. Ay, kwang. Nay, ada ka magayam di tayo na. Si kagayam tinagtaudan ti chismis agsagana ka, ta idarom ka. Nagsaksay na itidwa ka, Robam. Hindi pa nang panpatakas mo iti dayaw ni Edna. Ano ti makunang Pasita? Kwa, kapitan? Tarabitab ka talaga? Chismosa? Uray siya, nairaman iti kinachismusam. Among kadi ati napisnak ni Agapito, gapo iti inwarwaras mo ababaik ni bakit na. Kwa? Sungbatam na iti panang dadaal mo kada kami, Pasita. Agmulta ka iti talo ababoy, kan may sakaban abagas, kan cash at 3,000 pisos. Ha? Ay, kasta ti kayat niya mapasamak, kapitan. Ano ti makunang Pasita? Jay talo ababoy. Parchen tayo diti barangay hall. Kat awisan tayo amin akakaruba nga umay damangan. Kat jay 3,000 pisos. Ikash na nga itad. Saan nga utang? Ay, sos, nagdakalan. Ay, nakasyandak ka di mo tan, 5 dagiti anak ko. Kan agtartara ko nakla iti talo ababoy. Kan nilakay ko mat, makitang-tang danlaang. Anya nga iti pagmultak. Parikot mo daytan Ha? Ikanda ka iti may sa alawas apawayway mo. Malala, sumbatan dahi taado sa ang Pasita. Inton maminsahan, di ka agsasaw iti sana pudno. At di ka lakit may darumanan. Bawatam, Ay, kapitan! Saanan! Ay, agbabawi akong kasyandak ka di, Tapno agnakam ka. Tapno di man ulitan pa iti kinachismosa. Ay, ito. Imayak dito balayo, Edna. Agapito. Taumayak kumagkid daw iti pamakawan. Tani awan mo't pagmultak. Awan kwartak at 3,000. Iso apakawan indagla kuman Saan amabalin? Kinabgabil nak ni Agapito. Gapo iti inwarwaras mo. Kan saanan anapan nagtrabaho. Gapo tadinan mayuno ti trabaho na. Gapo iti inwarwaras mo nga dalalaki. Agnakam kamat nga tan. Saan niya may namabalin na kasta teraramidem? Tadadahilan ti pamilya ti aking pamilya. Iso ano maminsan, talyam na ita nagsanga adilam. Sandak ka din mapakawan? Mapakawan da ka. Kasano nga iti talo ababoy amultam, kan ti kaspay akanayunan amultam, kat saan na mababawi pa'y. Ha? Pag nakmam daytan,
pasita at chismusa. Ayo na yun ti kastoy. Di ka agsasaw iti saan apuno. Dilakat maidarom ka. Naawatam, pasita. Unid na, pakawanan da kaon. Titan, tinaggibusan, ti pakasalitan tayo, adaw iti pagsasaw, ako na. Di ka agsao iti saan apudno, tadiket maidarom ka. Naitampok iti programa tayo. Kasta na tibiyag! Mari Gloria, umay kaaglaba iji balaywan. Ado ngamin ti lalabaak, jak magabanan. Ado ti trabaho. Makitan to. Tangdanan ka mat. Kayat ko lang amin amal pa sa dagos. Iti kasta, saan nga agbuot dagiti kawas may. Kaano ngay? O ti ure itan. Adapay ngamin aramidak, Mariberta. Kaano nga roti kayat mo apanaglaba? Nubigat ko man Sige. Ay, gaya Mare. Mabalin ka di nga alaag itang titangdan ka? Ha? Ala ka din. Sige. Tangdanan ka, iti 400. Mudto'y nga rudan titangdan ka. Tapno adda igatang ko iti bagas may. Nay, anya day tayong supot mo lakay. Natang bad. Napan ko dinawat ka dagiti adda mula na natang. Anya? Nagatun ngay. Dinawat mo dagita? Una, ikandak mo di pagyamanak unay. Imbag man ta nakadawat kay tinatang lakay. Kasta la ti biyag, bakit? Ugali na ti agkakaruba. Agdidindawat. Mayot alakay. Inkanto manen dumawat. Una. Inton maibos dagito'y anateng. Inakto manen agdawat ka dagiti addamula na anateng. Kasta la ti biyag, bakit? Ado ita titaraon nyo Ewan ananang. Tajay tangdan ko kin ni Mariberta. Inggatang kun iti karne kan bagas. Ken adumot tinadawat ko anak nateng kadagiti karuba nga addamula na anateng. Ket nakaado ka. Adda ka paryabunga. Kamatis. Tarong. Okra. Palang. Ken daglumapay. Ala, mangan kayo nga rudat, tain na kon. Imay kulay ni kanti apo, miti si daon na. Ang madumat gayam ti si dayo ita. Kayat ko dahi tayong padiguyo, Lola. Paborito ko dahi ta. Burudipod. Wala po. Si daom latan. Sige nga rudan. Inakon. Agyamanak, Lola. Makapasurunmat dagito'y akawas da Berta. Nakadado. Isumat na gayam a 400 tinted na tangdan ko. Panakadado. Basta igil-gil ko lata. Makamuditan mo na dalos no saan? Nay, nagbiit mat gayam ti panaglaba ni Gloria, lakay. Dayjay isamsampay nan dagiti linabaan na. Bilibak iti kinapartak na ngaglaba. Apay-pay lang namin ngayon palabam kan kuha na dagiti kawastayaw. Kat, apay, maday? Ay, iso nga raod ang nagpalabaak ni Gloria. Tapno makainanaak mo't lakay. Takasanumot nga main, kanayon ta iji bangkag, kanayon ta iji talon. Madimot no saan ka atulungan. Mabalin mo't lata sa anayin. Ta dito'y kalatan balay. Taday talatan trabaho dito'y balay ti aramidam. Agluto, agdalos, aglaba, ken mga sikaso ka dagiti anak ta ti aramidam. Ay saan Saan abali tar aramidak lata mo ti trabaho dito'y balay? Ken saan mo't ababasit dagiti anak ta? Kabaulandan ti bagbagida. Taadadamoten iti high school. Second year high school di inauday. Ala, adalataken ka bakit? May mayat matlaang aggagat walakay. Iti kasta, saan tayo nga agbising? Kitaam ita, kabaulan ta ti manangdan iti aglaba. Ala, makamukan. Wan lakay, saan abali adamot itang danta ni Gloria? Iso paglaba aklatan kan iso pay matakwarta na Ha! Just kay, anya dito ang nalabaan, Berta?
Kasla dimot na lablaban. Nagangot mo. Apay ka di ayala kay. Ito yung t-shirt ko Nagangot. Kasla sana na laban. Ang utama. Atoy. Niya. Nita. Wanyag pa iso. Ni. Apay akas ti angot na ngay. Ay. Saan gayam anasimpati pa naglaba ni Gloria? Nagbiit naglaba kun kunaklakit din. Ngam kastoy mat gayam ti labana. Naangot mat. Saan na maulit ti panagpalabakken kwa na. Anya ti kunam na daw. Ang dawat kay Timula. Abungat sandya. Un kumatataan taon. Tani, nagpipintas man dagiti bunga ti sanjam. Nagado tata. Sigurado, nasamit na kita. Oo, na. Ay talaga. Anya kumaita, Agdawat ako mga rod tata. Uray do abuk lang ti sanja. Anya? Pulos! Never in my life papadawatan ka na to. Ay katbayada ma. Unay kayo muton tata. Nagadulang aro din dagiti bunga ti sanjayo. Imot yu pa'y. Ay talag daw dawat iti mulay iti karubam ti among aramidan. Ay agmula ka. Damot apapitang. Saan ka taday tagdaw dawat ti aramidan? Puskol lupa. Ninato day ta nakaidda iti indayon da. Nga day ti sirok ti mangga. Ay, anyan. Una yan ti jardag ito yata tao. Di dakat mapanagtrabaho. Tapnada ka nun da. Ha! Ay man. Nataw! Nataw! Anday ko! Tiulog! Anay! Unay kayo matulong! Kinigtot na ka magmatulog! Kitaan mo man, Nay! Balansak dito, indayan! Tapnadak! Anay! Himuna pa'y nagdiso tiulog iti daga! Ay, just kika! Anya ti aramidam na to! Mayag di iindayunam dito'y amat maturog! Idinto taawan kanen ti anak yaw! Anya manon ti ibagbagayon? Ay, just kika talaga! Imay itay di anak yu ija balay! Kat pinakan mi manan! Gaputa mabisin ka now! Ni, at damot na kan na dito balay. Adda! Ang inapula ka no, kan itipay. Ha? Anya nga itiganas na amangan nukas ka? Bad trade? Awan pa'y gaganasan mo't kada kayo katugala? Nita! Payayangan ng ngayon kayo. Anya tigagara yun? Umay ko ipakaamukan ka. Nga agkasapulan datatang yung itikadwada nga agkarpinteraw. Tarugyan dan ti ipapaaramin ni Mr. Santos Abalay. Day talaga yung ti bagayo. Wen, umayak to. Agong ugat ka? Saan? Mala, nukas tamlatan. Awan, tinasaya at pagbanagan yaw. Anya kamot din, Gloria? Tinangdanan kamot iti hustaw. Pinakan ka pa'y iji balay. Naimas pa'y ti impasidakkan ka. Ngam wardi-wardi ka ayam ti panaglabam. Anya ti lablabi dam berta? Manipod ita, saan ka napaglabaan? Ay, sadot ka talaga. Awan bain mo. Di saan kan ngagpalabakan niya? Ay, talaga asaanon. Kita aglaeng no da makaanos amang laba. Kadagiti murang yu akas lapigadan ti kadungritda. Ay, di mo man lablabsan ti agsao, Gloria. Tadagita pagan anay mo, tikas lapigadan. Akas iti da ita pandiling mo. Ako namlano, mapa iti kinarugit na. Pwe, sadot, inak man langan. Nita, padasam tagpakita pa'y kanyak berta. Idumodong ka. Nagkarit ka na babae. Adi ka katagbayin kanyak. Gapot at tinangdaran ka iti hustaw. Ngam saan mo't anasimpati panaglabam? Di nakpangtaan. Gapot ak kabaulan kaalabanan. Gloria sadot. Hoy, nato!
Dahil talagyaw at itilan sa teraramidam. Ngayon ko namlam nabampannog ka ni Diyos tao. Naitamo lang ta nagtugtog ang teraramidam. E din to ta nagadupa iti mabalin mo nga ramidan. Nagpurot ba't nga rin? Talang! Yamatan. Tata Hardo. Oh. Pagawidin nyo dito kadwayo, ha? Diyak kaya dito kagtrabaho dito, eh. Sayang lang ang kwarta kong itangdan ko kinkuana, ha? Mr. Santos. Tay ko, Pagawidin nyo dito tao. Masurunak lang amang buy-buya kinkuana. Makitam na to. Uray ni Mr. Santos. Ipagpakitam tikin na sa dutmaw. Mala, agawid kakiden. Ayan nga tayo si data yung nanang. Nagbasit mat ngayon na po iti aday ti lamisaan. Nagadukat a reklamo mo na ya. Di ka nin tayo lapta day tangain na poy. Dudi mo kayat. Ingka makipangan ka dalulan. Wen, anak makipangan ni Jayan Dalula. Naimbag ki Jay Tado si Dada. Gatayo ngay, awan pa'y naimas mo ta si Dan tayo. Pangaasim ka di Aberta, tapaglabaan na kita. Kasapulak ti gatang ko iti bagas mi. Ay, uray anya pa iti ibagbagam, Gloria. Tanaikatan ti panagtalag ko kan ka. Sadot ka, tao. Iso asaan ako nga agpalabakan ka. Sa bagay, basol kumat ngamin, no apay a pinaglaba ka pa ila ide. Idin to taamok asadot ka. Ngam no adda siguro bain mo, nalabit a sinimsimpam ti trabahom. Iti kasta, saan mat amasayang, tintangdan ko ken ka. Say-saya atok itan ti aglaba, Berta. Basta tangdanan na. Saan? Taadan para labak iti kawusmi, Gloria. Kat sobra anagbanglo ken nagdalos ti labana. Saan akas ken ka anaangot ti labaan? Nanang, umayak ko magkid daw iti bagasyo. Tawan ka nun di apo yung. Ambam Gloria, saan na parikaw jay apo ko may? Gapo tamamitlo iti inaldaw nga umay mangan diti balay. Pera kayo iti asawam apadam asadaw. Nanang, kaslasandak nga anak. Ay awan anak ko asadaw. Amin nga anak ko kat nagagatda. Iso asaan da nga agbisay. Nanang. Ha! Pumanaw kan Gloria. Taawan apulos ti maited ko kan kaabagas. No kayat yo ti mangan. Di agtrabaho kayaw. Alamot tan ananang. Uray talulaang abaso abagas. Ay urayan niya ti bagbagam. Saan ka nga ikan? No jay anak mo. Wan, kasyak. Ngam no da kayo iti asawam. Ay pakpakawan. Agtrabaho kayaw. Apay adi mulat ta inikan di anak mau itikid-kid dawin na bagas. Ay agruam da nga minan. Kanayon matlata nakasta, sipod pay. Ha! Imbes nga isuda ti mangtad ka data iti kananta, talakay kan baketan, agam saan, ta isuda ti kanayon nga kidaw iti bagas ka data. Ha! Suron kaun! Ala nga rod. Basta di mo ipimutan di apo ko tabakit tanay kakaasimay. Ay wan! Umay mangmangad dito'y balay ni Boy, iti mamitlo iti may sangal daw. Iso asan nga agbisain, jay aputa. Oh, adto'y ti parakan kalakay. Saggay sa tabaso. Anya? Daytoy lang ti paunag tay tangal daw. Saggay sa atabaso ti danom anapudot. Wala kay, inikakon iti asukar, tapno mayat. Tapno adamot raman na. Hey, just ke. Awan tumat namin nadiskitar ko itanatan. Awanon tagpadawat no kasta nga dawat ha. Nakay. Ingka nga nagsapol iti trabaho ma. Na, naglain ka nga gibaon? Di si kati mapanagsapol iti trabaho no kayat mao. Ay, diyak kaya ta. Si kakit deng ti pakpakanak. Imbes asi kati mang pakan kanyak, tasyak ti babae. Anya kumano babae ka? Kabay lamot ti agmartilyo. Disikan ti mapan makikonstruksyon ka ni tatang mao. Anya! Ay pakpakawan na ito! Si kati agtrabaho, kasi kati lalaki. Ha! Pagrabbaran da itapad da di pamilya. Nanalor na. Agaplayak man at tagatulod di apuyo ang mapanag-eskwela. Damag ko ngamin nga kasapulan kayo iti tagasukon kan tagatulod. Ay, saan no si kanto pa imatlaang, Gloria. Ha? Nay, apay ngay nana?
Si kaasadot, ti pangitalkak iti apok. Nang ronak at kinder pay. Ay, ananusak langan ti agsarsarukod. Amang itulod, kan mangsukon, kan kuana. Anya, nalabos kayo mo. Wan mo, sadot ka ka no. Kasta ti agdindinamag dito'y lugar tayo. Isuasanda ka kayat nga alaan nga agtrabaho. Dagiti agkasapulan iti babaunan. Tasadot ka! Ay nanatong, nagsakit ti tiyan ko iti bisin ko. Awan pa'y may isang ta. Awan apulos makan iti kusina. Bunarod, oray sakat mga bisinak matin. Sika mamain, apay adi kag trabaho tapno manganta. Apay asak ti papasulam. Oray sika, agtrabaho kamot na rin. Sadot kamot ama isa. Day talagur oy ti sangput ko amakan kamom. Oh, wag sinatan! Agawid akong kininang kaw. Anya? Agbisin tamot lang. Iso asurutag ti anak ta ijay balay dalanang. Tagyan akon ijay. Kasariita kayo adwa Tadyak kayat ti arami diyaw. Madipod ita. Agtrabaho kayo iti hustaw. Tapno saan ama ikat ti panagtalag ti tao kada kayo. Aggagat kayo. Naawatan niyo. Muna nang. Agyaman kami iti daytoy amakan nga intedyo, nanang. Ket bayan nyo, taggagitahon. Inaktuso kayon jay bangkag mi. At mulak iti ado. Tapno saan kami nga agbisin. Aggagatak matan nanang. Takababain mat kada kayo. Da kayon ti mangpakpakan iti anak mi. Ay rumbang laang naggagat kayo Tama di tisadot. Tisadot. Agbisain. Laglagi pa nyo kumadayta. Itang tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tisadot. Agbisin. Naitampok dito'y programa tayo. Kastala Tipyag! Masapol nga gronda tayo ita. At damanan ka dagitiag dakdakiwas nga agsilo iti aso ti barangay. Wan kapitan, da kami ti makamaw. Kakaiso na nga, da radyo tayo na pangkontak iti tunggal maysa. Pudlo day ta kapitan. Katulita, saan nyo paglastog dagita gamyaw. Mga no isuntumot lang ti pakairuban yaw. Ha? Wan kap? Arigrado, kapitan. Hello, Malacanang! Hello! Bagday! Ang niya Malakanyang alaglabi ng matita si Kamax. Makontak mo ayamat ti Malakanyang. Pagpadasik lang, mat. Bela, bakit? Nagadulakit din aya nga adda ang amikok na atao dito rabaw ti daga. Anyakit din aya. Saan ba't nga amikok to yung asawa ma? Uri ka tayo. Siyak ti sumaruno at chiptano dito barangay kalangaka nga barangay tayo. Chiftano, tartak. Nanyang hartak mo takong kunam dita? Pudnomot. Iso ang husto laang tay biringasyaw. Barangay tangad. Taday tala agitangad iti arak ti pagalistuan nyaw. Ay isuda. Di nakadiram naman. Sumardeng ka man, Maximo. Ano nakaangot kan iti kalob ti prasko? Ay, mapukawan ti limbawng ti panunot mo. Nagadulakit din na yung ngak-ngak mo. Agidasar kakit din tamanganin. Agsubliak pa iti barangay yaw. Marina, agaw awis ni Kagawan Antonito na lang. Oh? Nagpartitikal din. Kasi mangpatay balasang na nagkapu ijay Hong Kong. Asos. Agurnos man nga rodon ti bagbagis da tao Ay, sigurado nga stit side ti pasango na kada tayo. Mabalin na. Aywan, amo ka din ni Kapitan? Saan kong amo Di na ka din bilin kan ka nga yabam ni Kap? Saan mat? Siguro akat nagkita dan. Mabalain. Alang arod pare. Agsarak tanto iji waiting shed numalpas ti pangal daw. Un pare. Anya nga ti pagbado ta. Jesus! Ag full battle gear tan pare. Tapno ammon ta dagiti sanga ilid barangay tanod ta. Nasken ka di pa Win.
As kinamamuan dagiti sangili da barangay tanod ta pare. Abit lang kakadwa ta. Awagak man ti Malacanang. Pare Max, ko. Dinaklaptan. Tayo! Dito di Rajab. Hello, Malacanang. Oh, please come in, over. Pare! Naglokon. Tulin mo na ito! Bakit kaya to? Tawagan ko din di Malacanang. Abay, di kayo mamate, pare. Oo, naglanggong nga kitin. Pagbalinin na kami kitin nga ignorante ang kasangsangom, ha? Apay mataw masidagak. Oh. Da kami titanod dito, pare. Pare Max. Ano ko matibigyan ko no barangay tangad kayo, Pare. Pasinsyam lang ito kadwa. Talaga naraba. Oy, bagbagam ta kadom, Tangad lang aruden. Akumpay tiyan muna. Nagtanang kamot nga, sarsarita, pare. Teritoryo mi dito, tapnon mo. Nakadulakit di nga amumon. Daigay pa, Saan lastog-lastog dito, Pare pangasim, Uston. Paglastog mo lang unay ti kinatanod mo, Nantaradyon! Mutoy! Apay nga, inalam tiradyo ka. Tapnusan ka nga glas-lastog. Itibag ko ka dito. Oh, anya nga ite kinunakan ka. Anya tinapasamakan ka. Anay, nagsakit di bakang ko. Ang kinugtaran tayo loko. Anay ko, anay. Namwa, nagpangas-pangas ka man gaya man ijay. Agasa mayaday ta. Nag-uniform kayo pa'y idinto ta inuman tinapanan niyo. Idarum ko ti sinalbag. Ay na, Maximo. Imbes nga agparnuay ka, iti parikot mo, agulimag kalangan, agbalbaliw kan. Saan mo apaglaslas to, ti kinatanod mo, takababain, kan pakairobrobwam. Masarakak tulang ti sinalbag. Sumardeng ka man, Maximo. Tawan mo't lang, ti kay kayam. Dahil talalastog mo ti agado, ako na. Sumardeng ka man? Siyak lang arudin ti agrabyado. Siyak pala ti sirmunam. Gaputa saan mo nga mo ti aramidam? Saan mo nga amo ti pagluglugaram? Ay namare, kat no ex-convict gayam da dyan nakasango ni Pari Max. Wain ka no nga rod. Kababain paikit din kadagiti nagpasken. Anya lang unay ayat yadda iti da ita aradyo. Kas kada kinatanod. Taumdas lang ipangpasdan. Ado na pamagbagati inaramid ko kanila kay Kaumare. Ay amok pa yun. Ay namare, nagmadi ti pagkit-kitaan dagiti kabarangayan tayo kadakwada. No pa yung saan matkiding ay sudamin. Ngam tay panangibagbagada a barangay tangad dagita. Ay sos mairamraman da amin ng. Ibagbagak nga rod nga agikat langan no kastamat lang ti aramid da. Ay amok pa yun. Imbes nga isuda ti mangkita iti urnos ken kapya dito'y barangay tayo. Saan tano nakainumdan, isuda paikit din ti mangidada ulo iti riray. Ay, kababain. Ay na, siyak launay ti mabain, Mari Felisa. Sika timang patarimaan iti nadadahil a radyo, Maximaw. Maikisay, iti allowance mo iti magastaos. Uwan ka, kahit maitad iti sabalin day taradyaw, di kat umdas ngayon kay pangpangas ng runa nung nakainom kan. Sorry kap, pinagbagan kayo lang arudoy, aramilin nyo pa ilang. Kap, inanawak mo't ni Pari Maximo. Nagpangas mo't lata. Anya nga'y, nasurunan tayo ex-convict. Linipakdan ni Pari Max. Anya nga ita. Pagsapsapulam iti dayja taaw, ako nam ngay darumaw. Kanakan lang magkanugayam tayo nagpaskan dayja taaw. Buisit kit di. Agam no nagtantanang kayo laang, awan ko matiparikaw. Very proud kayo at anon kayo, ngam kalukuan mo tinararamin yaw. Iso nga raw, Kap. Warning ken kadaytan, Maximaw.
Numaulit pa ikatin ka na barangay tanawd. Uwan, Kapitan. Saan ko kaya madadahal tinapinta sa record kaw? Sorry, Kapitan. Correct. Saan na maulit pa Nasayat. Taure asino kada kayo no di kayag naka. Ikatin kayo Awanti anak kada kayaw no nagbasol kayaw. Nawarningan kan si ka Maximo. Siguro agnagam kamatanan niya. Saan mo na paglastog ti kinatanod mo? Kanoan niya ti addaken ka. Nay, aging ga dito sirmunan nakpailang mat si ka, Bela? Ay, saan mo alagi dawan? Dagiti ibagbagaken ka. Tapalagip dagita, Maximo. Pagsayatam. Saan apakairubuan dagitoy no dumngag ka? Mangantay kit din. Tada papanan mi kada pare John. Inumanan? Saan? Ano nga mga sasawam dita? Ala, nasayat ano kasta? Di kakat kumagsapol iti paggadam. Umdas lataken ka dayta kinatanod mo. Di nakmansuruan ta Mokter Aramidag. Dayta ngamin kat. Umingar ka laadagos no adda ibagbagak apagsaya atam. Nata nagadugat sa umon. Kaslawan manak nakam dataw nagsasaw ka. Ay nga anak ko, ano sam labasitan atay asawam. Asino mat ngamin ti di masuron nanang, makauma mo ti aramid na. Ay awan papabasulam ay sumat ti kinayat mo. Adaw abagbagami ide iti amam, ngamda kami pa iti kaloksaw mo. Nalagip yumanin ang kunakda ito. Ay kasano, awan lakat, ongtam ti asawam. Asinot aking basol nga ron ita, No mabalin lang kumaasinaak, di inaramid kon. Itapay, duwan ti anak yaw. Kan nagkasar kayaw. Saan mo't alapod dayta no talaga adya kon maanusan? Ado mo ti kasta? Pudno dayta. Agam sana nasayat ti kasta. No adan di mo kinayat, sina adagos ti aday ti panunot mo. Ay maurnos mo't kat dayta. Maala itinasayata saritaan. Mapampanunot ko paikit din ti agabrod no kastoy laeng. Kastoy latan no di kam agsalukag. Ay samlatan Ngam ti pagdanagak, amanga no nakarkaron ton ti pangas ni Maximo no agaw awat latan iti ipatulod ko. Sos, pari Max. Pawan samot duty time ton rabe, anya. Apay? Adda ka no na ano panda pari dalmas akas lagurong abanyas. Anya? Banyas ko na. Un pare. Ay sus, nagmayatan nga Dayta, exotic food ako na da. Mapanta. Ure nga ta jutik di mapanat. Una yun dayta. Ay sus, banyas daytan pare. Man-mano dayta karne. Sus. Dagasan kantong arod inton madamdama. Wow, pare. Nay, naka-full gear ka magsika, Maximo. Adda duty maya. Adda nga ron. Adda meeting mo inton madamdama. Anya gayam ti resulta di ibagbaga trabaho yo. Urayan ni kano pa ti awag may. No di ka makastruk iti trabaho. Siya, ti mapan iti Hong Kong. Anya? No di ka aggaraw ng agbirok iti trabaho, Maximo. Dayta ti plano. Ay sus, kasano kami nga kadagiti anak mo? Katsiga ati mang bantay ka nakwada. Ngam, amok ti pampanunutam. Kayat mo, taagawat kantulatan. Ngam, malas mo. Saan asika ti pangipatuludak iti para kadagiti ubeng. Total, adamot allowance mo kastanod. Isu ti parakan ka. Ay, una yan nga, dahil tabakit. Katjak kayat, aday taman na lastog mon ti agado, inton makapanawa. Ano di makunan, pare John? Da kayo, kakadwa. Nagsurti ka no makapan ni Belay di abroad paray. Agawat kong tumutan iti dolyar anya. Pare Maximo. Gusto ka pare dolyar. Iso nga
Open is the sky with drink. Ay, tunggong kahit. Ay, di ka man kung English. No, di mo matlamaw, maksimaw. Sky is the limit. Kung ang mata. Isumot lang iso. Hindi naman kung kontrain. Tadi kan to, hindi lipakan dita. Anya? Ang mga nudi mamuti kasangsango. Tano da ito'y? Di mo pa irespeto may tilaklakayan. Barangay tangad kakitiam. Agsardin kayo man, Pataray. Tinakbukasan niya. Dito yung magdito. Paray, tinala kayo man. Sumardin kayo. Pagpangas mo, tikinatanod mo. Dito pa yun. Sumardin kayo, Bastay. Gustaw! Ay na, nagrarambol da kano iti ayan da dalmas. Na nagpupulutan da iti banyas. Ang nagsubang da kan ni Bastay. Ay, talaga ambul. Ti ulo na ito'y ataw. Ay naagrobwat kakit di anak ko. Mapan mo kita ni di ospital ti asawam. Tapi nang orkano ni Bastay iti butilya. Ay, perwisyo lati ipapaay na ako na. Diyak maanusan nanang. Ada nga ron mabalin tayo ita. Kat talaga mo't akas tadya asawam. Panawak ida, no kunak? Panawak ida! Panagkunak. Kahit nasaysaya at ngagbakasyon kapaylag kastanaw. Kapitan, namin ano na pinakawang ka. Inikang kay tigundaway mau ng paglastog mo mati kinatanod mo no nakainom kan. Ay, pudno da ita, kapitan. Paborak iti imbagam. Kat sumapol iti sabali at trabaho na Bakit? Kat no saan ngagsapol iti panggadan na? Ay, makamumutan iti biyag na. Ay. Tanauma akmatan. Ako, pangasim ka diya. Mala, lumay papan iti dayta, makamu kayaw ngagasawa, ngagsarita. Tano siya ak nakaikadeng akmatan. Sumardeng pay lang kastanod ni Maximaw. Taadon apasensya ti impaay kukenkwana. Kasta tinapalangguad a tao, apaglastog na tinaikawas, wano na ipaakam kadakwada apagrebengan. Bela. Kita am lang ang dagiti daduma nga da iti gobyerno tayo O saranda ti takam da tapno makaaramid da iti di umnaw. Kasta ka, Maximo. No kat nakainom kan, umdas apagpangasmaw ti kinatanod mo. Agbalbali wakon, bakit? Gusto ti kunan. Sumapula kiti sa bali apanggidag. Kun sa anak to nagpangas-pangas. Nasayaat. Tanod di mo aramidon dayta. Ang mga numapukawan ka iti asawa. Tana uma akon iti aramid mo. Uy, ulita. Agbalbali wakon. Aramidaw, Maximo. Diyak kayat nga agpatinggalang iti sauken karay. Taado iden nga inka pa nagkarkaray. Ngam intayab amen ti kalay. Patsin na kuma. Promise bakit? Fix man. Kas na ko nakon. Aramidam. Saan ko akayat nga agpatinggalaang iti sao? Itapay laeng. Agpili kan. Agbalbaliw ka, wano maawanan ka iti asawa. Ay sos, pangasim ka diya. Bakit? Ikanak iti maudi akong daway. Isa patak ko naklang arudag. Agbalbaliw akon. Fix man. Uy, iso nga, kiss man kit day. Kiss ka dyan, duraban kan tupay. Agkam ti sikong. Ha? Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao asaan ang mabagbagaan, madaksan. Naitampok dito'y programa tayo anapauluan. Kastala ti biyag! Apay na sumapol kamot iti pangganam? Anya ko mga iti sarkak, katawan mo tinaturpos ko nga adal. Di uray, alawagi dito no iso? Inton kon, mamartilyok to pa'y dagiti ramay ko. Tangad ka aya, di mo makita ti pakulam. Sadot ka kit di ataw, Ala, bayam, tanong mga bakak iti loto, agdunya kan tulatan. Ay na, Mar. Pura uton jay uwak, di ka pala nangabak. Makitan to Ay, kasta una yung narigat tayo. Awan pa'y mabalon dagiti ag-eskwela ng anak mo. Pagsardengan pa'y laida
Anya! Nuawan nga ro din mabalon da ako nam ti sumardeng da pailaan. Tapno may padadakan ka, adi na pa'y amot agbasa. Amukmut Ay naelang. Nusak amay saanan ang masapul ti adal-adal. Agbyag tupay dyan nga di agadal. Apay, nuang aya dagiti anak mo. Nagadulakit din ay asom. Ay, may sapay dagiti umay agsinger. Jak pain amo, no anya ti baga kadakwada. Pagparikutam kit din dagita. Tikit di panunutam. Ti pagutangam. Ay, naimbag ko no sika ti madanon dan umay dagsinger. Nagado ari medyo elang bakit. Danag mun aya. Relax, tasak ti makamit. Day tala sa ti agado ako nak. Isumit. Astoy. No dagsinger, ikandadom jerwangan. Wenno saan, mangrikap ka. Tauray ka sa no panagtuktok wenno panagawag da. Saan ka rumrumuar? Naimbag ko maano masigudam ida. Ado ti diskarte dita lang. Wenno saan, no addan agsingir, kampay di. Agap apata. Kita, no di pumanaw ta salbag ng agsingsingir. Pasig akalukwan ti amom. Ay, makamu ka man langan. Nanang, magpautang kayo man iti kwartayo. Anya ko mati ipautang ko, kadyak pa'y mat na alat ay basita pensyon ka. Ay, apo. Awan pa'y mabalon na giti apo yung mapanag-eskwela. Apay nga may na di sumrak iti trabaho ni Mar. Kunama, tanaga pa kami man ni Dirabi Awan no kasta kayo lang ta napasig nga utang ti pagbibiyag yaw. Awan kasanungay da ita. Makauma nga rod. Singir pa yan asingir dagiti nakautangan may. Siyempre tabasapol damat. Ti pa kasurunak. No adda maigaman na kwarta, itartaros na nga ipan itong itswan no ipusoy. Da ita ti pagalistuan yaw. Imbis nga igatang yu itagserbi ka na kaya. Sige nanang, mapanak pa nga rod. Padasak ati mapan umutang ka ni Nana Usang. Ultimo istor, nagatidog ka nun ti listahan ti utang yu ijay. Anya nga rod ti mabalin nga Uray ko man, no amuyo matiag mula, taimbag langain kay ilako. Wano uray isulang ti kanan yaw. Mabalin yung matiag mula itinatnatan. Kamutay, kananya pa'y dita. Ngam kasanumot nga main. Agpada kayo mat nga gasawa sa dot. Apay kit din asyak ti maturturan ngay. Isua. Ay na, nukas talatan ti panunot yaw. Awanan, di ta kay latan. Awan asin swan yaw. Diskarte lang ti masapol, pari Johnny. Kasanan no masirok dati diskarte, pare Mar? Saan, pare? Ako pa? Imposible. Biyag mo matkit di day ta. Uwin mata. Anya, asano ay? Di matuloy tay konserto no rabii, ijayan dateban. Ay, uwin pare. Adamot lapo namon. Adan nakautang ak iti 1,000 kinito mas. Uy, dakkel nga ro Basta pagpunak iti tong its pare, may remedyo. Day tamot ti pagbilibakkan ka, pare. Amuman ka nyaon, pare John Sabagay, no dagasat mo, one time lang. Bawi, ako nada. Isumet. Mabayadan pa amin ang utang mo. Correct. Husto ka, pare Johnny. Kasta kati plano, tapno awanin parikot ni Elang. Sana nagawid ni Marco nam? Saan nanang? Kuna na mapan iti ayan da pari Juni, idi kalpan. Napad ka iti ayan da Junay. Saan pa'y? Mapan ka ijay agdamag ka. Ang mga no nagiinom da, kat nabartak manan. Inturog nan ijay, imbisan nagawid. Nyakit din ti kasi atao aya. Kanon to nga tangag, nakam ti asawam aya. Ay, makauma talaga nanang. Sige, tama panak man agdamag kada pari Junay. Unak man, no di mon masurutan ti dalan mo nga agawid, sika Mario. Napuyatak bakit? Mabalin ka di. Mapan ka makitsenda iti adda sabaw na, Pangalaak ko mga... Ito ini, limagasod na ita, Nagtakawam iti kwarta? Nagtakawam ka dyan. Mapangkakit din. Apay, manibrong ti asawam? Ay, apo.
Abaw! Ay, lakay. Agsingir day ta. Anya? No di ka kiti ang nga babae, kaya't mo tagtatanlat mo, ha? Salbag ka! Ay, lakay. Di manawon tay agsingir ko ma. Anya? Oh, kitang bakit? Oh, laki din. Mapang ka makitsendan. Iturog ko pa'y. Eksakto yung sumangpet ka. Kahit sigurado, nakaluto kanto pa yan. Kasanungay tay utang yu ilang. Nagbayagan na dyan. Ay, Lisa. Yuray mo labas sitan Barang makastrak no lunis nilakay ko iti trabaho na. Isunto ti pangalaki ti pagbayad ko. Naglaing kayo nga agutang. Tiwod kayo mat nga agbayad. Babawi ko na nagpautang kada kayo. Ano samla ko mabasitan, Lisa? Agbayad kami to. Kanon to pa'y ngay. Inton puraw jawa. Ha? Ikan ka iti makalawas. No di ka pa'y agbayad, ikapitan kayo. Anya? Nabaybayag matanday diyang utang yaw. Kari kayo akare. Ngam di mat matungtungpal. Lisa? Anya day tayo. Isturbo kayo at maturog na tao. Mario. Agsingsingir ni Lisa. Malang, ikan kayo iti makalawas. Kat no di kayo makabayad, mapanakin ni Kapitan. Di mapangka. Di ka mat pagtalikodan ti utang mikat. Da kayo kit di mat. Kasla di kayo makaut-utang. Niyay, da kayo lang arudan ti nakautang. Kan di makabaybayad. Da kayo pa'y lati at daganas ng agsaoy ti kasta. Nalabas kayo mat nga men. Gaputan nakapautang kayon, kasla di kayo ton makautang. Ay katagbay kami to Inton ka ano ngay, kari kayo akaray. Di kayo matungtung palang. Iso nga ita, di ka magkarkarin. Agbayad kami to, no da kwartami. Nalpas! Lang. Isarama ka na yung tirida o kang tawa, tapno kasla ka na yung awan tao dito balay. Agnanayon nga raw, mailang mga dagiti nakautangam. Hindi ko matagtrabaho ka ako nak. Dada pangalan iti agpay kada tayo, kan ibayad ka dagiti utang. Wen ka di. Sumrekak to. Aglako ak iti drugs. Tapno big time kan awanen problemam. Taison tumat ti pakaibaludam. No sang ka sa umtumang amin dayta. No adda kwartam. No mga bakak, di kang kami titi kwartam. O, anya pang iti sa pulam. Pangganan ayamat ti sugal. Kan kanayon kamat aya mga abak. Kitwen. Iso nga ramidam mati bagbagakan ka. Sigurado, agsingir day talakay. Tay taga-ili ang nakautangan ta iti hulugan a kaldero kas kadabat niya. Agora ka, tasakti makamo. Tay badang ko. Tay. Agam... Sino tinaturad? Sige, umasidag! Sablo kay kitday! Sige! Umasidag tilang kong tatagtagbatot! Ha? Sino? Ay, lakay! Anya nga bakit kita? Nagbuhatin tagit sinalbag. Kasanon na mapandakan ni Kapitan. Ipulong da ka nga karkari. Ay, mapandalaeng. Ala, hingka kitagluton. Adaman lakad minkin pari Johnny no madamdama. Rumwara ka. Sugal manan. Ay, kat. Anya apay ngay nga rod. Ala, agluto ka kit din. Anya lakit din. Ay, tikas to'y abiyag. Pisanda na nagtuloy iji malayaw, paray. Una, kasano pa nga tuloy dangay. Nakaigama ko ni Tibadang, Kunak to. Ayos mo ti diskarte ma, pare. Siyempre. Kahit sigurado, saan yung agsubli dagijay? Wise ka talaga. Kunada nga ro din, pare Johnny. Kasta latibiyag. Adda kubo, adda kyad. Una yun. Pagbiyagan tisikap, numalasat, pare Johnny. Ay, yung ipatay mo, nawan gasat, pare. Gusto ka, pare. Ang depende dahi ta itikunakken ka at diskarte. Nasa tao yan, pare. Kasano kay dahi ta elan. Adda talo reklamo kada kayo nga gasawa. Pasig pa nga utang. Kapitan. Naskan nga sasango kayon to iya barangay hall no Domingo. Taurnusan nyo dahi ti aparikot. Sige, Kapitan.
Ibagak to kan ni Mario. Kanwan gayam. Anya di na idanon kanyak nga aglalaaw ka nun nilakay mo. Agkarkarit. Kaya't nang sakit di ada kami ti mangidarum kan kwa na. Ay, Kapitan. Apay sa dino ti ayan na aya. Ay, kwa. Napan na kano sinurnadan tay pagtrabahuan na, Kapitan. Ay kasta. Tapno damat pangalan nyo iti pagbiag yaw. Kaya pagbayad yung matan kadagiti utang yaw. Ay, uwin, Kapitan. Kasto nga rin taramidam, makisarita kayo kadagiti nakautangan yaw. Amumay lang, reklamo pa'y dagiti daduma, apain nyo kanuida. Imbes makisarita kayo ang nasayaan. Ay, kastamot aramida, Kapitan. Tay bagak ibagam kanila kayo mo, umay kayo nga umay, tapno maornos dahi ti aparikaut. Kung sana dumakal, Ay, un Kapitan, ibagak daw kan nila kay. Ladingitat na natasing, ngam nagadumot nga minan akarida ilang, adi matungtungkal. Kasapulak mo't nga rudang. Maawatan ka, Lisa, balasang ka. Siya kontiyag pagpakaasik. Di bale, tano makawayaak. Siya kundi magbayad. No saan lang ada kayo nanatasing. Talaga nga ituloy ko ti reklamo. Nagrigrigatan mi nga agasawa day tiyang kwarta. Kalpasan na, kastalaang. Utang kalimutan, ay saan mo na? Lisa, balasang ka. Kas kinunak, maawatan ka. Kas diamat nga rodag isay nga anak. Awan panggadan ni Mario. Nagdakkel akar na Kun uray kumaano jak madamdamag, aday tala makisugsugal tar aramidan na. Aday sugal na awan pagbayad na iti utang na. Ha, kalukwan day tabyag. Mapilit na kaya no awan pagbayad mo. Lang, awan pa'y napuutak anabalod gapulang iti kasta nga utang. Basta di mo pagtalikodan nga da utang mo. Ngam sumango ka intong Domingo kadakwada ije barangay hall. Isot bilin ni Kapitan. Dulamin mat. Mga rikap kakit di Saan ka rumrumar tapno ibagada nga awan tao dito? Anya? Wen, awan maramidan dan. Ay, tidakas na. Saan mat nga rod asika ka na yun timadanon dagiti agsingsinger? Di ba naman napanak nagremedyo? Kasta lang matkit. Ay, unay lakit din ti kastoy aya. Naglawat ti bakrang apagarikapan iti pambar ako nada, Elan. Ay na, mabainak paikit din nga agpay so arumwar dito balay. Mabain ka? O di ang pupok ka. Pariko tayo dayta. Ay, no kastoy laang. Mapampanunot ko paikit din ti pumanaw dito barangay. Papanam. Mapanak agtaknin Mabainak ka talagan kadagiti agsingsinger. Makapaluksaw daytan, Kapitan. No mapasungadan da kamay. No sanda nga agapang agasawa, agkarit da Mariaw. Style dan sa laang matanday ta, Kapitan. Tapno saan kami nga agtuloy ng agsinger? Ay na, pudno day ta, Kapitan. Pudno day ta, Kapitan. Kanayon, anak karikap da. Ngam ko namot dagiti kaaruba da nga apagpanaw may, rimwar ni ilang iti balay da. Anya, ay nagloko dagitan. Uray kumamot ano sumango da kada tao, tapno makisarita da. Mapantayukit DJ balayda. Ay, uray ko no adda maalak agamit da. Taiso ti alaak apang bawyak iti utang da. Anya pa'y nga iti maalam ijay. Ala. Mapantay ang arot ijay. Baring no di dapim manaw. Agsasarita tayo. Kalma lang, kakabsat. Elang, masino dagiti at dati tarwar? Dagiti umay agsingero. Ay, ang bingi ang nagigigdandamatan nga imay. Kadwada pa ni Kapitan. Kanada pa'y tanod. Nakakandado jarwangan. Wan. Kita nyo. Basta guli mo kalain. Uray niya tararamidan da, Kapitan, nakakandado mo tinidaw da. Alright. Ilang! Mariaw! Kapitan, adda asok iti kusina da. Basta nga raw, adda tao di taunag. Ay, salbag. Apay nga, di mo sinubsiban madidalikan. Uri nga agpaiso, Kapitan. Amangan no, dadala ang mat di taunag. Ay, naapo.
Ay! Dakal tigatad ang utang da kanya, kapitan. Tatlo na kabawi Ura maglangan ti kalapaw da. Anya! Ay, lakay. Saan kapsa? Ura man da ka no, ti balay tayo. Kibanda di tawa. Unong adamang kita itilikudan. Ay, lakay. Kasano da itahan? Maduktalan dan angad data dito yung nag. Mapitlayan ka kadwa. Di kay kumagiwayat iti dakas nga dan. Urnusan tayo da itoy. Isang bargain. Jesus. Ay, maura man di kusina da. Oy, kapitan kita nyo. Ay! Boyo ka dyan. Ay! Magsaktan Diyos! Delikado! Maura man, tibalay tayo! Sinalbagan! Lumortan bakit? Titan, tinagpatinggan, tipakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasaw akulana. Nuutang, nasken abayadan. Naitampok dito'y programa tayo, Anapolwan. Kastala tibiyag!